Ba bui ba kgabane ba Sesotho sermons and programs ra leboha baratuwa ba rona ka mamello a lona ha ile mona re qala late morena a letse hantle empa re ile ra qholotswa ke taba tsa marangrang mme le ha le jwalo re di hlotse ka lebaka la seo morena Jesu a re etseditseng sona. Ntate Smith Ntate Mrebe a ko dumedisa babuhi ntate. ke a leboha Moreso ke lakatsa ho nka sebaka sena ho dumedisa babi ba rona hohle moo ba leng hona teng mme ke re morena a betse hantle ka leboha molono wa ka. Ke a leboha ntate, ke kopa re be se re itlhophela hore re tle re etse thapelo. Letsatsi la kajeno ke letsatsi la pele kgweding ena ya bohlano, mme selemo sa 2021 moo re tlang ho ba marangrang mona re ka kgothaletsa le baratuwa ba rona hore ba ka sebedisa Facebook, hape ba ka subscribe le leqepheng la rona kapa letlapeng la rona la YouTube. O ka kena wa tsoma Sesotho sermons and programs, o tla re fumana ka yona nako ena. Morena a letse hantle, ke kopa re be se re etsa thapelo. Ntate Modimo re a o boka ka lebitso la morena Jesu hoseng wa kajeno, o re rarolletse le bothata bo re neng re na le bona ba marangrang. Ke rona bana ntate, re se re kena mosebetsing o ileng wa hao ka sebele. Re rapela hore moya o hallang e be yena ya tlang ho sebetsa le mohlanka wa hae e leng Ntate Smith bakeng sa nako ena. E ba le yena moetelle pele, o itlotlise ntate. Babuhi bohle hohle mo ba le ngwana teng e ba le bona ka lebitso la morena Jesu, amen. Amen. Ntate moholo, ke kopa o tswela pele he babuhi ba sentse ba le malala a laotswe. Ke a leboha molono wa ka ke se ke hlalosue lebitso la ka ke Semete Lephosa, mme seo letsatsi la kajeno re tlo tla re ba le boithuto ba lentswe la Ntate Modimo jwalo ka ha e le tlwaelo ka ona mokgwa ona wa marangrang, mme ke se ke re hohle mo le leng hona teng morena Modimo a letse hantle dibaka tseo le leng ho tsona, naha tseo le leng ho tsona, se re Ntate Modimo a le hlohonolofatse. Ke be ke kenyelletse ntate hore le batho bohle ba sa reng letho ka Modimo, mohlomong ka kgetho le ka ho se tsebe, le bona ke re Ntate Modimo a ba etse hantle. Ba dumelang le ba sa dumeleng, Ntate Modimo a ba etse hantle. Tsatsing la kajeno re tlo tla re ithuta go tswa lentsweng la Ntate Modimo, re tlo bala buka ya Luka ebe re se re bukeng ya Kgenese ka bokgutshwanyane bo boholo. Jwale bukeng ya Luka kgaolo ya 17, Luka kgaolo ya 17 le mana ya 32, Luka kgaolo ya 17 le mana ya 32 e baleha ka mantswe ke yana mona. Nka lakatsa hore re tle ke re bale Luka kgaolo ya 17 le mana 32 ena le mantswe a reng ke morena Jesu ya buang mona. Morena Jesu o re elellwang mosadi wa Lota, elellwang mosadi wa Lota. Ka Senyesemane ha o se o isa version ya Bibele ho thweng King James, Bibele re remember Lot's wife, hopolang mosadi wa Lota. Metsatsing la kajeno re tla re tsitsa taba ena hore na ebe ke eng seo Jesu Kriste a neng a re se hopolwe ka mosadi enwa, se hopolwe ka mosadi enwa wa Lota. Pele re ithuta hore kgaolong enana ya buka ya Luka ka bokgutshwanyane e na le ntlha tse mmalwa moo Jesu a ileng a fana pejana ka dithuto tse ding tse itseng tsene di amana le taba tsa tshwarelano, ditshito tse ka bang teng ha motho a o sitetswe mo tshwarela empa ho madula le tshito e tlang ka yena. Ho feta mono morena Jesu o la etsa taba, o la phekola balepere bane ba 10 hona mona ho Luka kgaolo ya 17 ya ga ba phekola ho la kgutla le mong a tlo tla fana ka teboho. Empa ntlha tsa mantlha di mona ho tloha kgaolong ya 20 ho fihlela 32 mona. Mme ho tloha kgaolong ya 20 mona re fumana moo Jesu Kriste a buang ka taba tsa ho tla hwa hae kgetlo la bobedi, tsa ho tla
wa hae kgetlo la bobedi, mme a bontsha le matshwao a tlabe a eteletse pele ho tla wa hae la bobedi. Mme Jesu na fana ka taba ena ho tla wa hae la bobedi ile hobane ehlile ke ntho e leng hore e tlo tla e etsahala, e dumelwa kapa e sa dumelwe ke ntho e tla tla e etsahala. Mme ha o bala buka tsenelo kgaolo ya 20 ya 7 Bibele e re bonang o tla ka maru, mme mahlo ohle a tla mmona esita le a ba mo hlabileng, mme ba mefuta yohle ba tla swaba ka baka la hae. E leng hore buka tsenelo temaneng ena pele kgaolo ya bosupa e tiisa hore Morena Jesu Kriste ka sebele sa hae o tla tla kgetlo la bobedi jwalo ka ha ile a tla kgetlo la pele. Ho na le polelo ya boswaswi ke bone e ke sa rateng ho e tsheha hangata e buang ya hona ntso ho thwe tsela eo Jesu a ileng a shapuwa ka yona, batho ba ipotsa hore na o tla tla kgetlo la bobedi. Taba eo re tle re hlokomele ke ho nyedisa kapa ke ho moka Morena Modimo, because Morena Jesu jwalo ka ha tshepisitse o tla tla. Ha o bala buka ya tsenelo kgaolo 22 temana ya bosupa, Bibele e re bona ke se ke tla ka pele ho lehlohonolo ya bolokang ditaba tsa boprofeta ba buka ena. Ke kgaolo ya tsenolo 22:7 e re bona ke pakisa ke tla ka pele ho lehlohonolo ya bolokang ditaba tsa buka boprofeta ba buka ena. Ebe kgaolo e tshwanang verse 12 Bibele e re bonang ke phakisa ke tla, mme ke tshwere moputso wa ka ho putsa e mong le e mong ka ho lekaneng diketso tsa hae. E kgetlo la bobedi ya phetwa kgaolong ya ho qetela kgaolong e le nngwe, mme phetho kgetlo la boraro jwale ebile ile ha kgaolo ena e kwalwa, Bibele e re ya pakang ditaba tseo o re ke tla ka pele, amen, tlo ho Morena Jesu. E leng hore Morena Jesu o tla wa hae kgetlo la bobedi ke ntho e leng eo ka reng ke ntho ya nnete, ene re ka re ke ntho eo e certain, ke ntho e leng guaranteed. Ho sa tsotele hore na mang wa dumela mang ha dumedi, ke ntho e leng hore e tlo tla e etsahala jwalo ka ha ile a etsahala ha re o tla tla kgetlo la bobedi, mme o sa ile a tla ka sebopeho sa botho a tswalwa ke morwetsana Maria. Jwale Jesu Kriste mona bukeng ena ya Luka kgaolo ya 17 o bua ka diketsahalo tse tlang ho etsahala di etella pele ho tla wa hae, mme ha ntsa di hlalosa o a hlalosa hore na tshehetso e tla ba ngata ha kae ho tla etsahala jwang. Taba ena e tshwana le e hlahang bukeng ya Mateus kgaolo ya 24 moo Jesu a ileng a bontsha dipontsho tsa ho tla wa hae. Empa monana jwale ha ntsa fana ka taba tsena tsa ho tla wa hae o fihla a biletsa bamamedi ba hae kapa o call attention ya audience ya hae ho diketsahalo tse pedi tse ileng tsa etsahala, mme hara tsona o fihla a qolla ya pele e leng ya morwallo wa metsi, hore morwallo wa metsi o ile wa fihla, mme morwallo wa metsi pele o etla ho no ile wa fana ka hlokomediso ke monna Noe dilemo tse ka bang 120 kaofela ruta one message hore morwallo wa metsi wa tla. Ka baka la hobane morwallo wa metsi ka nako eno batho ba phetseng pele ho morwallo bana bitsa di-antediluvians, batho bana ba phetseng pele ho morwallo pula e ne sane, pele ho morwallo pula e ne sane, mme hore mongobo o be teng dijo di hlahe e ne le hore fela ho no hlaha phoka, mme phoka eno e ne e lekane ho lekana hore e ka hlahisa dijo. Jwale batho banana ha ba bua, ha Noe a ruta molaetsa wa hore Jesu Kriste o tla kgetlo la bobedi, e ne se ntho e ne ba etsetsa sense re ka tjho jwalo, ko ne se ntho e tsang kelello hore na okay Noe o re morwallo wa metsi wa tla. Morwallo wa metsi ke morwallo wa metsi ke ha pula e theoha hodimo. Na ntho e re le banna ba rutehileng re le bonkgekge mohlomong re tshwere di-doctrine re na le experience e itseng ya science, ha re so bone pula ena, therefore ntho ena buang ke Noe a se ntho e etsang sense. Yaba morwallo wa metsi wa fihla o fihla o nka batho kaofela, ha hona qeaqeo ya letho hore morwallo wa metsi o ile a ba teng. Ha re le batho ba latelang ditaba tsenana tsa science e netefatsang ka ntho tse bonwang, ke hore ena e thweng ke archaeology, ho a netefatswa ho bonahala morwallo o le teng, le mookodi lefatshe le qeta ho thewa e ne se ntho e teng, empa e tlile ka mora morwallo wa metsi, moo ntate Modimo a fana ka sign ya hore ke tlo beha mookodi, ke tlo beha selekane sa hore ha ke hlotse ke timetsa lefatshe ka morwallo wa metsi ha lefatshe le ka latswa taolong. Ya ba he morwallo wa metsi o ba teng, batho ba ntse ba itswella pele ka business jwalo ka ha o tlwaelehile, wa fihla wa banka wa pholoswa batho ba 80 fela, e leng Noe le
lelapa la hae, mohatsa wa hae le bana ba hae ba bararo le bafumahadi ba bona ba batho ba 80 ka nako eno ho ntse ho phela batho ba fetang dimilione lefatsheng empa ho la bolokeha metho le batho ba 80. Jwale Jesu Kriste o fihla a isa attention ya rona ketsahalong ena ileng ya etsahala, mme o feta eno hape o boela a isa maikutlo a rona kapa re isa morao nakong eo ho neng ho timetswa Sodoma le Gomora. Jwale Jesu Kriste go Sodoma le Gomora ho ne ho ile ha fana ka tlhokomediso le teng hore hela re tlo timetsa Sodoma le Gomora ka baka la bokgopo bona bo nne bo le teng. Jwalo ka moralong wa metsi Modimo a ileng a timetsa lefatshe leno ka baka la bokgopo bo neng bo rena teng. Jwale ka tsela e tshwanang tsena tsa moralo wa metsi re di fumana haholo ha o ka bala Kgenese kgaolo 6 kgona ho fihlela bo ma verse 18 mono o tla fumana account eno e bebuwe hantle. Jwale enana ya Sodoma le Gomora re fumana nakong eo re fumana bukeng ya Kgenese kgaolo 19 re tla re ya ho yona. Jwale Jesu Kriste a ntse taba tsena o boela a re kgutlela morao re hopoleng ditaba tsa Sodoma le Gomora hore na ile ya timiswa jwang, le yona ile ya fihla hore Sodoma le Gomora e tla itimetswa ka mollo le sebabole. Ke kgola mente e se ntho e tsang science ba ile ba ka ba utlwa taba eno, empa yona preaching ya teng ha ya ka ya fanwa re tla re bala. Jwale le teng ke mpa ke re fela ho thwe ho no ntse ho na le dintho tse di tsamaela jwalo ka ho tlwaelehile mona mo ke teng go ntse di tswella pele mabaka a ntse a phethwa batho ba ntse ba jima ha o sheba ka ntle ka monana hore it is business as usual. So jwale morena Jesu o re le hlokomeleng he hore le ho tleng ha mora motho ha re bala mona kgaolo ya 17 Bibele e se e beya taba ena ka tsela e tjena e re ka tsatsi leo kapo verse 30 mona Luka kgaolo ya 17 Bibele e reng o tla ba jwalo ka letsatsi leo mora motho a tla hlaha ka lona, ka tsatsi leo ya leng hodima ntlo ya leng hodima ntlo mme phahlo ya hae e le ka tlung a se ke a theohela ho dinka ka mokgwa o jwalo ya leng naheng le yena a se ke a kgutlela hae. Ebe verse 42 Jesu Kriste o reng elellwang mosadi wa Lota, e leng hore Jesu Kriste o re se neng se etsahala ha o tla timetswa moralo wa metsi hore batho ba ne ba itswella pele ka mabaka a bona se tla ne se etsahale le ho tleng ho beduwa hae. Le mohla Sodoma le Gomora di tla timetswa ka moralo wa metsi e ne ntse le business as usual, ntho ne ntse di itswella pele jwalo ka ha eka ha wa etsahala letho. Mme Jesu Kriste mona wa bontsha hore le ho tleng wa ka ho tla no fane ka diphatlalatso hore Jesu Kriste wa tla batho ba tla fantasize ka ho tla ho bobedi wa Jesu Kriste ba ra ke tla kgetla bobedi una shapu hampe, empa ba ba batla ne ba hana taba eno, empa tsatsing la kajeno ke le semete ke beha bophelo ba ka paneng ke re Jesu Kriste o tla tla. Taba ena eo ke buang ya hore Jesu Kriste o tla tla le ha o ka etsahala ka lengwe la ke hlabe kapa ke phomole le mohlang ke tswa matleng ke tla nne ke bolele hore Jesu Kriste o tla tla. Mme taba ena ke bua ka phatla e phahameng. Se makatsang ke hore ha ke so mmone lekgetlo la pele tse kenyeletsang bo tsoho ya bafu, ha ke so bone motho o thomositse bafu, empa tumelo ya ka e re mo ke batlileng bafu ba tla tswa. Jesu Kriste o re hlokomelang kapo elellwang mosadi wa Lota. Ke a kgola re ka nna ra lata hanyane morao taba tsenana tsa mosadi wa Lota tseo Jesu Kriste a reng re mo hlokomele. Re tlo tla re bala lentsweng la Ntate Modimo, mme Ntate Modimo a re thuse hore re tle re le ananele re be re le utlwisise. Jwale ntho e re fumanang monana ke hore mosadi wa Lota ja kgola se re fumana background ya hae kapo nalane ya hae ke hore ho ne ho na le motho o thweng ke Abrahama ntate wa hae ne le ntate o thweng ke ntate Thera. Jwale ha ntate Thera lapeng la hae ho ne ho na le Abrahama ka nako ne le Abraham e le mora hae a moholo, jwale a hlahlangwa le ho thweng ke Noah. Jwale ka mora Noah ho na le motho o thweng ke Thera. Ha ke a re Noah ke re ke Noah. Ke kgola pronunciation tla fapana ho latela merabe ya batho, empa lapeng la Thera e ne le Abraham e le Noah e le motho o thweng ke Haran. Jwale Haran o na tsetse Lota, mohlomong le bana ba bobedi Bibele ha e totobatsa. Pele re fumana hore Lota o ile a ba le mofumahadi.
ha o bala Genesis 12 ntate Modimo o bitsa Abrahama ore Abraham a siye lefatshe le yone a phela ho lona a siye naha yone a phela ho yona naha ya ntatae naha ya habo naha a tlwaetseng bophelo ba teng jwale ntate Modimo ha sa itse Abrahama a tswe Abraham a botsa qeto ya hore atjhe ke tlo tla ke nka ngwana moholwane hobane hopola ke re Herene ntate wa Lota le Abrahama ke bona ba neng e le bana ba motho e leng hore Lota ha bona Abrahama o ne a re ntate moholo abuti wa ntate ka Sesotho re re abuti wa ntate ke ntate moholo ebile o re nka re le bana ba hae e leng hore ka re Abrahama ke ntate wa Lota tjhe ka hore fela ntate wa Lota Herene le Abrahama ke bana ba motho jwale ba ile ba tsaka mara Modimo a bitse Abraham hore monna go se lefatsheng la heno la the Chaldeans ke lebitso le leng le bolelang Babylon kapa ke an alternative name for lebitso la Babylon e bona Modimo a mmitsa wa montsha o ne batla mo sebedisa ka nako tse ding Modimo ha batla ho sebedisa motho o montsha comfort so minya ha kapa mo o teng motho o phomotse ha monate teng o mo sisa mehabo o mo sisa batho ba tlwaetseng le ditlwaelo tsa motho o mong o itseng hore a lo mo sebedisa ka tsela eo ba batlang mo sebedisa teng mohlomong ntate Modimo ba hlokometse hore taba tsena tse ding tse itseng di ka baka tshitiso kapa kgahlamelo e nngwe e itseng yaba Abraham le Lota ba tswa ha ba se ba tswile bana ba babedi banana ba ile ba tsamaya jwalo ha ba fihla kae ba ne ba na le diphoofolo Lota o na le diphoofolo tsa hae le badisana ba hae Abraham le yena a na le diphoofolo tsa hae le badisana ba hae jwale ha fumantshala hore ho se ho hlaha kgohlano bakeng sa badisa ba Abrahama le bakeng sa badisa ba Lota ka ha Lota e ne le monna sa ba Modimo ne le monna ya masene Modimong e le monna ya batlang a le bohlalenyana ha o bala kgaolo ya 13 mana Bibele e re ya ba qabang hlaha mahareng a badisa ba mehlape ya Abraham le badisa ba mehlape ya Lota mehleng eo bakanana le ba Ferese ba ne ba haile naheng eo ya Abraham o ho Lota ho qabang se ke ya ba teng mahareng a ka le wena ka ha mahareng a badisa ba ka le badisa ba hao hobane re bana ba motho a le mong ha ke naha ye kaofela e pela hao na kgaohana le nna ha ekaba o leba ka ho le letshehadi nna ke tla leba ka ho le letona mme ha o ka nka le letona nna ke tla nka le letshehadi ya ba Lota o isa mahlo a hae a bona le hwatata lohle la Jordane hore le noseditsehile haholo ho isa tsware e leng Zore le ho jwalo ka tshimo ya Jehova le jwalo ka lefatshe la Egepeta mohlang oo Jehova o na so senye Sodoma le Gomora ya ba Lota o ikgethela lehwatata lohle la Jordane a ya botjhabela mme a kgaohana Abraham a aha naheng ya Kanana Lota yena a haha motseng wa lehwatata mme a hloma ditente tsa hae wa fihla Sodoma ntho re fumanang mona ke rata tsela eo Abraham a sebeditseng ka yona Abraham o re monna ho hlaha qabang pakeng tsa bahlanka ba rona ha re ya rwane ke tla o fa pele o kgetha hore na o kgetha kae ka nako eo tsebe ho ne ho bitsitswe Abraham ke Modimo fela Abraham o bontsha spirit sa ho hloka bonna o bontsha selflessness hore le ha e le nna ke bitswe ke Modimo tjenana a go kgethe monna hona o ya kae ya ba Lota o sheba naha tsena kaofela itse a sheba fumana gatsho hona le mo batlang ho ka re hwa hlamatseha hobane batho hangata ha ke re tjhe re batla mo hlamatseha bakeng sa bodulo ya ba Abraham kapa Lota o kgetha ha o bala lentswe ha o bala Bibeleng ya Senyesemane o thene le naha e plain e ne le naha e ne batla e le rich ya ba o kgetha mona bona gatsho mona le mehlape ya ka lekgulo le letle jwang bo botala metsi a teng ha ke sheba sebaka sena economically sena le ho phediseha moruo o tsitsitse eba monna enwa o kgetha ho nka lehlakore leno ha sa nke lehlakore leno
Loda eba motho Abraham ena a fitla inkela e le ho thata fela modimo a gacha ya ka yona naha eno e so me kgethile jwale ntho empang e qholotsa fela ke kgola ka Sodoma le Gomora ha o ya verse 13 monana Bibele e re empa batho ba Sodoma e ne e le balosana e le baetsa dibe pela Jehova ho fetisisa. Economically it was sound ko moruong ne le naha e neng e batla e tsitsitse temong kgwebong ntho ngwe le ngwe ka batla ho etsa e ne ka etsa hantle ke rata sengodiso se sa Bibele ha se ngola ka yona ha se bua ka taba ya ha se bua ka naha ya Sodoma le Gomora Bibele sengodiso na se re with little thought or labor everyone of life could be supplied and the whole year seemed one round of festivity. Ko hote kantle le boinahano bo thata kapa lo sebetsa ka thata tlhoko e nngwe le nngwe e ne kgona hore e fihlelehe ke le ho selemo kaofela e ne ka ke festive ra tseba le gona matsatsing ana ha ile festive season ke bona di qala ho tlelela bo October May October November December jwang sengodiso na ka pholothuto Bibele ha ngola hore Sodoma le Gomora ha o sheba dintho tse lakatswang ke motho ne di sa fihlele go inahane ka thata gore o di fumana kapa o sebetse ka thata jwale ka re sebetsa ka thata matsatsing ana so ntho ngwe le ngwe ne e fumana fela at ease ke le ho thwe selemo kaofela e ne ka ke festive season e leng hore ho ne ho le monate empa Bibele mo seng re ba dile kgaolo ya 13 mona ho kgenese ho thwe fela batho ba teng le ba lotsa fela batho ba teng le ba etsa dibe pela Jehova ka ho fetisisa empa he monna enwa o ile ya mono qholotso e phoso tse ke etsang hangata ha re kgetha dibaka tsa bodulo re sheba fela hore na haufinyana ha ka le toropo dipetlele di haufinyane e leng dintho tse etsang social kapa economic science hore ke haufinyana le mosebetsi ke haufinyana le kae empa hangata feta hanyanyane ha re shebe taba ena ya semoya kapa taba ya boitshwaro kapa morality eba monna eno thweng ke Loda yena o fihla a ikgethela sebaka seno a sa bear in mind kapa a sa etsa qeto ya hore na ebe na morally na ho jwang ba itjhebetse fela hore economically naha enana e bonahala e le sound mane mo seng ba diteng kgaolo ya 13 ho thwe ne ka tshimo ya Jehova e ne ka Eden ka mantswe a mang ha o taba tsa Eden ho thwe Eden dintho ne di itlhaela fela di fumana in abundance ka kgaphatsela pele le Sodoma le Gomora ho ne ho le jwalo pele ke mona monna na gatshe nna ke kgetha go ya mona Abraham o lanka naha e ne le lehwata teng pele ke mona mo monna a le hona teng bo madima ba teng ke ba hore fela batho ba teng ne le batho ba ileng ballotsana ebile le ba etsa dibe ka pela Jehova dikateng tsa taba tsenana ka metsotso e sa fediseng pelo re tseba ho thetha haholo re kene tabeng tsa mosadi wa Loda pele ha o bala ketsahalo enana ke tla nka fela ha re no bala kgaolo ena kaofela but ha o qala verse 4 monana ho bonahala manyodi a mabedisana a na ile a fihla a etela Sodoma le Gomora kapa kgaolo ya 18 ya Modimo o bolella Abraham hore he mona Abraham ke batla ho timetsa Sodoma le Gomora hobane jwale ke bona hore bobe ba teng bo se bo batla bo le bobe haholo jwale monna heso ke batla ho timetsa sebaka seno ka tsela ya mollo ya ba Abraham o lo fihla a ya ho ntate Modimo we ke a o rapela hle ntate Modimo ke kgola ho bala verse 18 mona Bibele e re ya ba Jehova o re e re ka ha mmoho o tswang Sodoma le Gomora o le moholo mme sebe sa bona se atile haholo ke sa theoha ke tle ke bone hore na ba fela ba ntse ba entse ka moo ho fihlileng ho nna ka teng mme ha o se jwalo ke tla tseba e leng hore o bonahala bokgopo ba naha ya Sodoma le Gomora bo ne se bo batla ho tsile tsileng haholo mme ntate Modimo o jwetsa Abraham jwale ka mohlanka wa hae hore he monna ke batla ho timetsa naha yane sebaka setoropo ya Sodoma le Gomora hobane dibe tsa bona di se di ndutse pelong ha bohloko ha o bala Ezekiel kgaolo ya
16 verse 49 le 50, Bibele e baleha tjena e re bona bokgopo ba Sodoma ngwaneno ke bona, e ne e le boikgomoso le nala le ho dula ho iketlilwe ke bona bokgopo ba hae le ba baradi ba hae, hape o na sa tshehetse matsoho a mohlomohi le a mofutsana. E ne e le baikakasi ba ne ba etsa manyala pelaka ka ba ka ba tlosa ke hona mohlang ke bonang tseo. Ke Ezekiel kgaolo ya 16 temana 49 le 50. Tade Modimo o bua le Israel kapa o bua le setjhaba sa Israel hore Sodoma le Gomora le metse e meng ya teng ke la ka ba timetsa ka baka la boikgantsho, ka baka la nala, ka baka la ho dula ho iketlile, Bibele re ke idleness ya Senyesemane. Ka baka leno ke destroyile Sodoma le Gomora hobane jwale e ne ikgantseditse nna, mme Sodoma le Gomora e ne sa re letho ka batho ba sokolang, ka hona ke lo itimetsa. Ya bona Modimo o aya o romela hore Sodoma le Gomora e lo timetswa, empa pejana ho mona Abraham o la kopana le Modimo, ebe ha ka fumana batho ba 50 na o ka nna itimetsa le Modimo ha ke no itimetsa. Ya ba Abraham wa theoha a re batho ba 20 le Modimo ha ke no itimetsa. Ya ba palong tse di theoha a re batho ba 10 le Modimo ha ke tla ya hauhela. O fihlela le Modimo wa bona hore ha hona motho a lokileng ka Sodoma le Gomora. Ho itshalletse fela Loda, mohlomong le metho a le seng ka ya lapa la hae. Ya bona Modimo o romela manyoloi, mohlomong ke ana ntsa bua le Abraham kgaolo 18 verse 19 mona. Manyoloi aya ha fihla Sodoma le Gomora, Bibele ha ke no e bala ba nako se re sile, empa re fumana hore Bibele ke tla bala tse fokolang. O Bibele re empa e itse ha ba so e robale, e ba Loda ha bona manyoloi ana kapa banna ba Sesothong ke tlo lefa phomolo haka. Ho bonahala Loda ne le motho ya hlokomelang baiti. Ho bohlokwa ho hlokomela baiti, ka nako tse ding tlhokomelo ya rona baiti ka tla re hlokometse batho ba hlokomelang bathong ba Modimo. Ya ba Loda o bitsitse banna bana ba haha, Bibele e re empa e itse ba iso robale banna ba motse bona banna ba Sodoma ba bokanela ntlo, bana le ba hodileng, batho kaofela ba bitsa Loda ba re ho yena, ba kae banna ba tlileng ho wena bosiung bona? Re ntshetse bona re tle re ba tsebe, ke hore ba tle ba robale le bona kapa ba be le sexual intercourse le bona, hore bontate bana ba tla robala le banna bana ba tlileng ho Loda. Ya ba Loda o tswela ho bona monyako, mme a kwala lehlafi kapa lemati ka mora hae, a re ho banna ba eso sietseng sehloho, bonang hle ke na le baradi ba babedi ba eso ngotse ke monna, ke tla le tlisetsa bona ka ntle le ba etse ka moo le ratang ka teng, empa fela banna bana le sekela ba etsa letho, e tswe e le ka baka leo ba keneng moriting wa mahulelo a ka. Ba re serua moo ba re motho ena o tlile ho jaka, mme jwale o rata ho ba a e be moahlodi, jwale re tla mo etsa hampe ho fetisa bona. Jwale monna eo Loda ba mo hatella haholo, mme ba atamela ho thuba lemati. Ya ba banna bao ba nanabetsa matsoho, mme ba hulela Loda ka tlung ho bona, mme ba kwala monyako. Ya ba otla banna ba neng ba le pela monyako wa ntlo ka bofofu, ho tloha ho ye monyane ho isa ho ye moholo, ba kgathala ke ho batla monyako. Re se re badile hore Sodoma le Gomora e ne etsa dibe tse neng di nyonyeha. Tade Modimo o roma manyoloi hore a tla ka dibopeho tsa banna, ba fihla Loda a fihla a ba amohela. Ha qeta ho ba amohela, banna ba Sodoma le Gomora ho latela bobe ba bona, ba hlokomela hona le banna ba keneng mane, ba ya ha Loda, ba re he mona Loda re ntshetse banna bane re batla ho ba tseba gore re tlo tla re robala le bona, re tlo ba le sexual intercourse le bona. Jwale Loda o re banna ba eso, Loda ke utlwa entse ntho e nngwe thata banna. Loda o re banna ba eso, ke kopa se ke la etsang tjenana, ebile ho tloha mono ke na le baradi ba babedi be leng barwetsana ruri, ke kopa ho lefa bona. Taba ena ke lekile ho e nahana, motho eo thweng ke Loda, baradi ba babedi ho banna ba motse kaofela ba kopaneng le bana, o re nka ba fana ka baradi ba ka. Ha ke tsebe hore na o na e nahanne jwang, empa
kgang ha eyo taba ha e moo. Banna bana ba tlile eba manyeloi a ga icon banna bana ba tsike tabong hoo ba fihla ba tshwara loda ba mo tlosa le mating ba kwala monyako ba o tla banna bana ba motse ka bofofu jwale mane mo se re batle re fumane ho thwene le banna ba baholo le bana ba bashanyana obviously jwale ho thwene le batho kaofela le go motse kaofela o fihlile wa bokana ho loda mana hore re batla ho robala le banna bana ba babedi ya manyeloi a fihla ba o tla ka bofofu ha ba sa ba utlile ka bofofu ho bona ha o fihla ba silelane mona banna ba populate sentse le difofu ba kgathala ke tsela eo e nngwe ho no ka teng hore banna ba re ha re batle go ba le basadi re se re batla go robala le banna ba bang mme tlhokomediso ke ya hore hangata after hanyenyane di kapo ditlwaelo tsa hore banna ba batle go ba le banna ba bang kapa ba sebe ba batle go ba le basadi ba bang mofuta o jwalo wa diketso kapa mofuta o jwalo wa di ke mofuta o bontshang hore ka bokgopo lefatshe le se le butswitswe ka ntle le ho butswa ke mofuta o mong wa dibe tse bontshang kapa ke matshwao a mang a di ba bontshang hore se ke ratemetse bofelo haholo hobane ha se dibe tse tlwaelehileng tse ha di etswe ha maemo a ntse a tsitsitse but ke dibe tse etswang ha ho so hlile ho le hobe haholo banna bana ba re ha re batle go robala le banana be leng ma-virgin ke utlwe hangata bontate ba thabela go robala le a virgin woman fela banna bana ba re ha re sa batla ma-virgin ha re sa batla go etsang re se re batla go robala le banna ba bang ba o tloga bofofu le ha se ba utlwile ka bofofu ba phopholetsa le difofu ho le ho be hakalo he ya ba manyoloi a ha sa ba utlwile ka bofofu a ga loda ha o se bala verse 12 mohlomong mo fihla ba verse 26 mana ga loda monna yeso go fa sephiri re tlo timetsa moso hobane bokgopo ba teng bo se botsudetsile wa bona monna ya ba manyoloi a re ho bona manyoloi a re ho loda tsamaya o lo bitsa batho ba tsebang ka bana ba hao loda o bonahala ana ena le bagadi ba bang ba nyise ka ntle le bana ba nagana le bona lapeng manyoloi a re ho yena tsamaya o lo bitsa kapa banna bana ba re tsamaya o lo bitsa bakgonyana ba hao le bagadi ba hao le sa ga motse re tla go timetsa molona ka selabole le mo lo tswang lehodimong loda o la tsamaya a bitsa bakgonyana le bagadi ha ba ka ba tla ipalla tsona verse 12 ho fihla verse 26 ke kopa tshwarelo ha ba ka ba ya ba loda o a khutla monna modimo bibele ha o bala mona ho thwe o la qeya manyoloi tsa ha bona hore moneno wa qeya ena a mo tshwara ka letsoho a tshwara mosadi wa hae a tshwara le bagadi ba hae ba babedi ba re ho bona itse ha ba se itse verse 17 ya kgaolo ya 19 chapter 19 verse 17 ya Genesis bibele re itse ha ba se ba ntsheditswe ka ntle e mong wa bona a wa banna bana ba leha o boloke bophelo ba hao o seke wa hetla morao o seke wa ema le hwatateng lohle ba lehela thabeng e se re mohlomong wa timeletswa manyoloi ana a bona hore a khona loda wa qeqea mohlomong motho ena wa bona bana ke sia bagadi ba ka le bakgwenyana manyoloi a bona hore a khona nako ya tsamaya ba fihle ba tshwara loda le mosadi wa hae le bana ba hae ka matsoho ha o bala karolo tse ding mane ba fihle ba ntshetsa ka ntle ho motse ba ba jwetsa ba le balehe le botseletsi ba o bolokela ke ne di-instruction ha utlwa e ka re ne tla ho loda empa him being the head of the family tebello ke hore instruction se ntse ya le baneng ba hae e leng hore mota e le fuwa motho wa ntate modimo ha bua le motho wa ntate o santse a bua le lapa kaofela hobane o lebeletse hore monna enwa a lo bua taba tsenana ho mosadi wa hae e leng hore hlahisa taba bohlokwa hore bontate ke rona batho ba lokelang ho ba dikgokahano pakeng tsa malapa a rona e leng hore ka nepahalo re lokela ho se le ho le ho hong kapa ka nako tse re di beile ka bang se kapa motshega kapa mantsibua re le bontate re bitse malapa a rona re baleng lentsweng la Jehova ho utlwa hore na Jehova o batla ha re tseba eng rona le malapa a rona jwale loda ho bua le yena monana jwale se bontshitse ho kgona ho bua le lelapa la hae kaofela a sentse re tlo qeta banta ba mosadi wa loda ke taba e sentileng haholo but background ena e bohlokwa ya ba manyoloi a re batho bana ba balehe ba se ke ba hetla bibele ya hlalosa ba ile ba tsamaya tsatsing la ba tjhaba ha o bala monana loda o la kopa hore ke kopa ho kena motseng o haufinyane fela lenyoloi la gatjhe monna ke ena ha ona taba fela re ne re ka lakatsa ho balele thabeng o la ingamanga ba bua taba tse ngata empa ha bala verse 26 bibele e re empa mosadi a loda
wa Lota a tadima morao mme a fetoha seemahale sa letswai. Taba tsa rona di le ona mona e le hantle. So Jesu Kriste mane o bontshitse hore kgetelo la bobedi ke atla o tla etsa ntho e itseng le itseng. Jwale ka mehleng ya Noe moralong wa metsi ho tla nne ho be tjena. Jwale ka mehleng ya Sodoma le Gomora ha itumetswa ho tla nne ho be ho iketsetse dintho ka mokgwa o tlwaelehileng. Le hlokomele mosadi wa Lota. Pele mosadi wa Lota ke enwana o hetla morao. Manyoloi a re le balehe le dithabeng le sekebe la ba la hetla morao. Ha ke tsebe baithuti ba le bana le maikutlo a fapaneng. Bebele ha ya totobatsa rona hobane motho a se ke ba hetla morao. Empa ha o shebella Bebele ka ho pharalla, o ka re ntho ena ya ho se hetle morao e ne tla e thusa batho bana hore ka nako tse ding ha o so nkile leeto wa hopola morao, o lahlehelwa ke focus ya moo yang. Ke rata motho e mong a na bontlha bohlokwa hore lebaka leo o hlokomelang hangata tjene le motivational speaker ne go point ena ha e etsa sense. A ga o le motho a kgannang koloi, ha o sheba festere ena koloi ka pele kapa e bitsa windscreen, wa e bona hore festere ena e kgolo hobane the future moo yang ho bohlokwa. Empa ha o sheba difesterana tsena tse nyana tseo reng ke dipone tse shebileng morao, ke makumanenyana ana mahlakoreng le ena e hodimo, ke ntho tse nyenyana hore fela di fe background ya moo tswang. It means background ha e matter hakalo, ke mokgona windscreen re bonang e feta tsena tse shebileng morao. Jwale because too much focus is needed ha o ya pele, re hloka tsepamo ya maikutlo haholo ha o ya pele. Jwale le Modimo o re ho mosadi, o re ho lapa la Lota le se ke be la hetla banna ba heso le ya pele, e le hobane ho bohlokwa hore moo yang ho bohlokwa ho feta moo tswang. Ke nnete le mo re tswang ntse le bohlokwa, empa contexting enana ha o sheba thuto e re fumana mona ke ya hore ha re se re fumane pholoho, re se re fumane poloko, re lokela ho hahamalla pele. Re se ke nna ra hetla rona ebe morao ho etsahala jwang, re hahamalle pele re ba le dintho tse ka re tla re ba teba le tshwantse jwalo. Ke batla ho belaela hore mosadi wa Lota o na tseba hore banna re sebeditse morao mane, ho na le ntlo e re haileng ka faneshara sa yona, bana baka ba ile mafu a hlokomediso ba e haha. Jwale ntate Modimo ona batla hore ba tsamaye ba sa hetle morao, e le hore ba tla seke ba tlalwa ke curiosity ya ba ikutlwa ke ngwangwanga ya hore na bena ho etsahala jwang, e leng hore ntho re fumanang monana hape re ka re e ne le a test of obedience. Ka nako tse ntate Modimo fana ka teko fela ya hlahlobo e fokolang fela, mohlala da malehe fela ho bona le ka ja difate tsohle empa le se ke be la ja sefate sena se hara tshimo. That test kapa teko eno e ne le bobebe ho ya ntate Modimo o la re ba se ke ba ja difate tseo kaofela, ba je le seng fela. Re ne re ka nna ra re a khona e se le boima haholo. Jwale monana ho Sodoma le Gomora ho thwe ho lo lelapa la hae le se ke be la hetla. Ha ke tsebe hore na ho hetla ke ntho e thata, empa ke bone hangata motho a balehang a se hangata a hetlang hore motho o tla ba tshware ke mathile lebelo la mofuntshwege ha ke a hetla le ho hetla, e leng hore ho a kgonahala hore nakong tsa tlokotsi o ka kgona hore natural le haeba ho hetla ke ntho natural o ka nna ra tsa morao, but in most cases mo nang le danger o ka kgona ho cover distance e telele o sa hetle. Therefore ntho e Modimo ana e kopa Lota e ne se ntho e thata, empa mme ba e boela e fetoha teko ya tlhahlobo ya bona hore batho ba tla kgona ho ba mmamele na, yaba wa hetla o fetoha sekgolo sa letswai. Thuto ya mantlha ke ena ka mosadi wa Lota. Ha re se re pholositswe batho ba iso ke hore re se ke be ra hetlang morao. Ke rata mantswe a buang ke Paulosi ha o bala bukeng ya ba Filipi se ntse re qetela. Paulosi o bana beso ba Filipi kgaola ba rata mana 13 le 14. Paulosi o re bana beso ha e le nna ha ke itekanye hore ke hapile, empa ke etsa ho le hong fela, ke lebala tse ka morao mme ke hahamalla ho tse ka pele, ke mathela moo ke lekantsweng teng, e leng pheho eo re ibileditsweng ho Modimo ke Modimo
ka Jesu Kreste. Paulus o bua ntlha ya bohlokwa mona. Ha o kala verse 9 man o re mme ke fumane, ha kala verse 8 man o re ke fela ke lekanya hoba ntho tsohle ke tshenyeho ha di ka bapiswa le boholo ba ho tseba Jesu Kreste morena wa ka, eo ke lahlileng ntho tsohle ka baka la hae, mme ke di etsa dithole ke tle ke ruwe Kreste, mme ke fumane ho yena ke ena le ho loka, e seng ha molao empa e le ka ho dumela ho Kreste, ke hore ho loka ho tswang ho Modimo ka tumelo, ke tle ke tsebe Kreste le matla a tsoho ya hae le ho kopana le yena mahlomoleng a hae, ke tle ke tshwane le yena lefung. Jwale o re bana beso, ha e le nna ha ke itekanye hore ke hapile, empa ke etsa ho le hong fela, ke lebala tse ka morao mme ke hahamalla ho tse ka pele, ke mathela moo ho lekantsweng teng, e leng pheho eo re e bileditsweng hodimo ke Modimo ka Jesu Kreste. Paulus o bua ntlha bohlokwa hore ke hlokometse hore Paulus ne le engwe ha o bala temana tseno tse qalang hore ke ne ke le mofarisi wa bafarisi, ebile ke le mojuda wa bajuda, ebile ke hlaha lelokong la Benjamin. Jwale o no sa le mofarisi fela, o no ba mofarisi ka mora o ruteha haholo. Jwale Paulus ke motho a neng a rutile haholo. Jwale e leng hore re ka re educational wise, qualification wise, or he was educationally sound, le knowledge wise, experience wise, social wise, o na le status se ne se le hantle. Jwale o re ha ke sheba thuto eo ke nang le lona, ke sheba maruo ke nang le lona, ntho tsena kaofela ke di nka e le dithole ha ke bapisa le bohlokwa ba ho tseba Jesu Kreste, ha ke bapisa le bohlokwa ba ho tseba Jesu Kreste. Jwale Jesu Kreste ha a bua ka bohlokwa ba tsebo ya hae ho Johane 17:3 man o re bophelo bo sa feleng ke ho tseba Modimo le Jesu Kreste eo o mo romileng. E leng ho Paulus o re ho tseba Jesu Kreste bophelo bo sa feleng. Ka hona ha ke bapisa dintho tse material tseo ke nang le tsona hona tje, le ka moo mohlomong society e shebang ka teng hore na ke motho a phahameng ha kae, ntho tsena ke le fela ha ke bapisa le tsebo ya Jesu Kreste le Modimo o mo romileng. Jwale o re ha ke bue tjena hobane ke re ke motho a betere, empa ke bua ke etsa ntho e le nngwe fela, ke hahamalla pele, ke lebala dintho tse ka morao, e ka ba ke ntho tse molemo, e ka ba ke ntho tse mpe, empa ha ke bapisa le taba ya pholoho, ntho tsena tse ka morao tse ke nang le tsona tse ka bang di a tshwara, in most cases ke na le ntho tse tshwarehang, ba thola hore di-bank account di eme hantle, re tshwere di-credit card, re tshwere di-debit card, atjhe dikoloi di eme hantle, matlo a hantle, ho monate, mme ha hona phoso ka ho ba monate, ha hona phoso ka ho ba le tjhelete, ha hona phoso ka ho ruteha. Bothata ke ha dintho tse re di accumulating kapa pokello ya ntho tsa rona di fetoha tshitiso ho sebeletsa Modimo. Ke a ntate Modimo a se Modimo wa batho ba futsaneng, a so re ha ke futsanehile ke na le special connection le morena, o ntso le morui ntso o rutehile, o ntso ka ba le special connection le morena, kapa o ntso ka ba le kgokahano e itseng le morena. Taba ya economy ha e define hore motho o spiritual, empa re re fela kotsi ke ha bofumeng kapa boruing ba ka nka fumana hore ke lebala Modimo, hobane mofutsana le yena o tlo kotsing ya hore o hasela haholo ho a sa reletswa ka Modimo. Ele morui yena o sa fumane ntsa tswela pele ho batla, empa o sa le consent ka security ya ntho tsena tsa di bokeletseng. Ka tsela eno e ba over kapa too much concern ka baka la security, kapa ho belaela haholo ka ntho tseo re seng re di bokeletse, o ka etsa hore ebe dintho tsa Modimo di fetoha lefela. Jwale Paulus hore ha re ke re di beileng ka theko, e re ha re di bapisa le ho tseba Modimo le bophelo bo sa feleng, re ke re di nke e le difela, re ke re nke ntho tsena tsa rona di se bohlokwa, le ha e le hore di re thusa hona tjena. Hobane nnete ke hore batho re sebetsa ka thata hore re be le dintho tse tshwarehang, re phele hantle, e leng ka mokgwa o nepahetseng, e seng le phoso. Ebile motho a sa sebetseng ka thata o tswa leano la bo Kreste tlase.
Mokreste ha ke nahane le motho a lokelang hore o dutse fela o ntsa re I receive. Ha ke dumele e le mokreste bo phethahetseng. We have to work ka tataisano ya Modimo. Ntate Modimo yena a fanang ka matla le strength le wealth. Mme ka tshebedisano mmoho le yena ka sebetsa ka thata ka ba le dintho. Ha ntlha ya bohlokwa ke ena ke hore ho bonahala mosadi wa Lota a ile a etsa morao. Ha re tsebe na ona hopotseng. Ha ke nahane ka ona hopotse Modimo a mo siile morao. Go tlameha le ntho tse ona nga di hopotsa. Ha ke tsebe hore na ka menyetla e ntse fanwa ya pholoho. Bahlanka ba Modimo ba ruta. Ebe bona o fetile morao. Ho thwe salvation ke ena. Jesu Kriste o tla kgetla bobedi. Ha hona qeaqeo. Na ebe na o sitiswa ke eng? Na ebe o santsane o hetlileng? Mme ha eba o hetlile, hlokomela mosadi wa Lota. O ile a hetla a sa ntse a pholositswe. Mme ho hetleng wa hae o ile a fetoha seholo sa letswai. Ha o ka latela tsa archaeology tse potapotileng taba mosadi wa Lota, batho ba kgonang hobane ba ye naheng tsana tse o tjhabela. O tla fumana hore bopaki bo teng bo tshwarehang hore icon ehlile ho na le karolo e pela the Dead Sea e bonahalang hore e le barren, ha e sa hlahisa dijo hobane it's too salty. Ho bonahala hona le sulfur e ngata mono. Hona jwale hona le sa mollo le sebabolo. Pele mosadi wa Lota o ile a lahlehelwa ke ho pholoha ka baka fela la ho sutu Modimo hare ho steve wa hetla re hahamalle pele. Jesu Kriste o fane ka piso. Mme o ntsa re ho nna lona bohle ba imetsweng ba kgathetseng tla le dimollo. Inkeleng joko ya ka le ithute ho nna bona ke masale pele le nolo mme le tla fumanela ya lona phomolo. Le ha Modimo so ntse tsa piso e tjena, batho ba di ya ho utlwa. Batho ba hana ho utlwa Modimo. Mme Modimo disappointed. Empa ka baka la hobane Modimo ha tsietsing ya batho. Hobane Modimo e tla ba Modimo ke le teng kapa ke le siko. Le hodimo go tla ba monate ke le teng kapa ke le siko. Ngwana ka le teng kapa le siko. Mofumadi le teng kapa a le siko. Nna ba ka le teng kapa le siko. Ha fela a sa utlwe kgolehetso ya Modimo le ho mo latela ka tsela eno o tla lahlehelwa ke bophelo bo sa feleng. Mme Modimo o tla itjella pele. Empa Modimo wa re qeka jwalo ka ile a qeka batho bo bona bo Lota le mosadi hae hore le se ke la hetla nka mpholoho ke ena ya ba le mong wa bona wa e. Mme ngwaneso ke lakatsa hore ho wena le wena ka tsela e tshwanang taba tsa pholoho di teng. Lentswe la Modimo le teng le a fumaneha ka bongata. Nka lentswe la Modimo le amohele o phele ka lona. Mme ha o so le amohetse o tshwane le Paulus tjenana. Nna lona re tshwana le Paulus tjena ka mohau wa Modimo re hahamalle pele re skebe ka heta. Bonnete ke hore ke dumela kapa ke sa dumele ho na le nako ke tla shwa. Bonnete ke hore o dumela kapa o sa dumele ho na le nako eo tla shwa. Ya bobedi ke ya hore bonnete ke hore ke dumela kapa le wena o sa dumele Jesu Kriste o tla kgetha la bobedi. Mme ka tsela e tshwanang business e tla nne ebe as usual as it was usual and as it is usual as we speak. Mme batho ba sa re thoka Modimo ba fantasize ka ho tla ho bedi wa Jesu Kriste. Taba ya hore Jesu Kriste o tla kgetha la bobedi ke nnete. Ho tla nne ho be le methwaele ka mosadi wa Lota e ba lahlehelwa ke bophelo bo sa feleng. Ka hona re re elellwa mosadi wa Lota hore o ile a lahlehelwa ke bophelo bo sa feleng a ntshutse a sa ntse a fuwe pholoho. Mme ke re ka ketsahalo tse pedi fela tsa morwallo wa metsi le enana ya Sodoma le Gomora. Ka morwallo wa metsi o no phela batho ba fetang dimilione ke bontshitse. Ho pholohile batho ba 8. Sodoma le Gomora o pholohile batho ba bararo motseng. Ha pholoha Lota le baradi ba hae ba babedi. Jesu o tla kgetha la bobedi. Pelaelo ke hore o tlo tla ho pholoha ka semakae. Hobane tsela ena ke mmila o mosesane. Mme mawatle a hakwa. Mme o tla pholoha ba semakae. Hopola Jesu hore tsela ya ntinyelong e hebehebe. Mme ba tsamayang ka yona ba bangata. Empa ena e yang bophelong bo sa feleng. E tshesanyane e patisana. Teng ho tsamaya batho ba fokolang. Ha o bala Mateo kgaolo ya 22 ya kgwala verse 14 mane. Jesu Kriste o re for many are called but few are chosen. Ba bangata ba bitsitswe empa ho kgethwa ba semakae. Ka hona ke tsa boipiletso ke re hohle moo le ngwana teng mo utlwang melaetsa ena mo utlwang molaetsa ka ho ngwana le meng e tshwanang lena le o tlang ho utlwa kgolotsa ka ke go fela ke le sebete hore ka je ha utlwa lentswe la Morena
se nna o qeaqea amohela morena hobane morena Jesu Kriste ke bophelo bo sa feleng, ke ona mystery wa tumelo. Batho ba re tumelo ke ntho thata ke re bonolo, bothata ba tumelo ke bonolo ba yona. Mme ka mantswe ana le mantswe a mang se ke re fela morena Modimo a letse hantle ho fihlela bophelong, ho fihlela Jesu Kriste a bile a fihla. Ke a leboha. Morena Modimo a le etse hantle bana ba Modimo, a o etse hantle Ntate Lephosa ka mosebetsi o molemo o entseng. Ke lakatsa hore ke lebohe tshehetso e kgolo ya moifo o sebeditse le rona Ntate Thapelo Letete ka moo ka Pretoria, Ntate Kwantane Molefi, Ntate Seiso Mokediti, bona ba teng hae kwana Lesotho. Le wena moholo wa ka Ntate Lephosa, moholo Lephosa, morena a o etse hantle ntate ka tshebetso ena e molemo eo e entseng, eo ke dumelang hore ruri bohle re fumane molemo o haesale ke bosebeletsi ba hao. Ra leboha ntate. Ke lakatsa hore ha re le mona hee le lona babuhi ba kgabane, ke le lebohe ka ho nka nako le ka le ipha sebaka sa hore le ke lebohe ditaba tsena tse molemo, mme morena o tla le ruisa molemo o sa feleng ka lebaka leo. Hopolang ho mema metswalle ya lona hore le nne le shebe ditaba tsena, e ka sitang le ho di arola le bona leqepheng la rona la Facebook, Sesotho Sermons and Programs, e ka sitana le mane ho marangrang a YouTube ka tsela e tshwanang. Mme ditaba tsena le ka moso o ka iphumanela tsona ha o se o qhanolotse o le lapeng, wa ba wa di arola le ba bang, e le hore molemo ona o etsahetseng o boele o kgaole hape. Monate wa teng ke hore ke monate o ka kgaolwang ha nako e ntse e ya. Ke kopa hee re ke re behe mantswe a thapelo ha re rapeleng. Ntate Modimo re a o boka, re a rorisa morena Jehova ka nako o re fileng yona. Lentswe la hao le wele le hlohonolofatse morena, jwalo ka ha o itse le mme ha le kgutle le fela. Hlohonolofatsa mohlanka o mo sebedisitseng, hlohonolofatsa le bohle ntate ba buileng ka sebaka sena, ka lebitso la Kriste morena ra rapela. Amen. Le buile ntate, morena a o etse hantle. Thank you. Thank you.